govorimo o šminkanju i o aknama, tu pre svega mislimo na upotrebu tečnog pudera. Mi naravno ne zabranjujemo pacijentima da koriste maskaru, senku, eyeliner ili takve druge neke vrste make-upa. Kada govorimo o šminkanju, pre svega govorimo da li treba koristiti tečne pudere ili ih ne treba koristiti. Ja svakako insistiram i uglavnom svojim pacijentima preporučujem da što više koriste tonirane kreme za aknoznu i masnu kožu, koje osim toga što deluju pokrivno, imaju još nekih drugih benefita koje daju koži, a to je, neki su od njih seboregulatorne, neke su hidrantne, neki imaju i zaštitni faktor od sunca, tako da su svakako vrlo korisne za svakodnevnu upotrebu. Ako smo baš u situaciji da moramo da koristimo i puder, ja uvek savjetujem pacijentima da se upotreba pudera svede na posebne prilike, da se pacijenti uvek trude da taj puder ne stoji više od nekoliko sati na licu i da se svakako pred spavanje dobro ukloni. Oni puderi, tečni puderi koje mi preporučujemo su puderi koji imaju na sebi oznaku non-komedonik, znači da i ne izazivaju komedone, ili piše na njima oil free, što znači da nisu na bazi ulja. To su puderi koji su prilagođeni za korišćenje na masnim kožama i na kožama koje su sklone aknama.